white long se long suki den na sam sinan mo get bang bol sia point na to man ke to bong sai pa te to som ta to bong lo mi thang lo to se re so tum kar mi se re so je to man ke long le ban ke me le kon le ko bi sila stand mo kita ini tum hola me kalau ta kar biang long le to na chumang to han itu ta thang ke wala mo thang thang na pupe na tu nan kar biang long ta kita itu malong me ke la ban ke me bol November pen ke ni tum ta si pon de no la pen skim ke ni ke den kon na da ke development na kam ke aura development ta ke le pon di lori pon Ladap ini puro ulong itu pipon long iglo lapen kedam tang 2018 ani kan pen ga declare pon ada Assam University halang so university long le pier lo bikha suripo so se do hada lasel bang so ding tamne nili tuma phan la bang so university tamne prabjing ben na settle tu nang ki kim kerang ni phan se pini ni tuma ko la bang so pin puro ulong do kon thik lo lapen du thik lang nili tu lang keroi long son border dai sap hada sungpik aju arni cumang tumpen kapirinang kapirinang ahoi dai lap anlo la sela da bang ke BOP bang non prap jingpen hada BOP pinangi hada kusi ahoi ki duara ta kang buras tumpen sembari ambra tumpen chuli riponiglo lapen du thela non isi bang lo phelo ala da nile tum tourist lodge aprang SDCR ni pen rang ponlo pen aku kongresar ni hladak repair kim pon thulo tapi non kia hosta we pinlo eno pinlo la senon itu non ki do bom la so sarkar Bharatiya Janata Party hinpen la bang so tourist lo chalong prap jingpen ki kim kerang pon thui ka patang pon ji pan sin itu chuning pi poniglo la se alang itum tamne itum rakar biang long tim tum stamme nitum pan homo chipilo nilitum alang tumpen cingki-cingwai ponong lo pini asi nilitum hinpen ke pan se pan pachini pon tek chadiglo tang tenang itu pini pinpura lo ke pipen CEM sarang itu man ko pipi sinang cecak dum lo la nilitum ki pipona teng panana bangke alang itum pulo non prap jingpen border ahoi doi long kachirai kom ye pan border protection vigilant committee pula bang non prap jingpen non seng bonang po buse alang itum henang cecak duniglo tang te labang so taxation gate abang aputhak ko pilon itu man kaldak panang apa sini dun ganta homoisa nona matke gorom pu soluluk sudak dak onglang amase ki bi bededi bu bang kali delo muthe seta sapu papesang chet senang de la sap la chibong chen bu bang pang sam chet senang sonsi itu ma sarna si chak do tenang itu pini pinpura lo ke pian ke ini cuma doktor Tulen Ronghang sarang itu man la kanang deng kon pemilu ma nili tum ki pi somner kep tu la somner kep bang bong mersta me arang li nil tum panang deng pon pamikalo de paju pen kadu wela hai development kadu weta klempon thainang po busi nil tum thengno nang chichak du nilo pulo port chief minister dami da border area ka visitam ke laben port chief minister dam lo pulo nge dak la ang tong la on win pen cheng lo la MDC CEM pura chairman ke ko anan ton MLA ten kon ke dubedam non ke danta ini ka visitam chopen na tu bhai ke tong tam chot analo ma dala ma a solution ke bang melang ma la si pula tum ke bang ho si ni tum ta dan nun po ini tum ta hala so ke bo je ni tum da na hala pona samma ta duji ko chief minister damji pulo la pen ke oda ke ni tum hana da rain pulo na hang po ote na tum ta do po te ke wan buraria ka ni tum ta na ka po la ke ete visit am po chofong na po visit am po lo len tum a solution ke abida re tim sa solution bang se nangi po bang handili village da ben Bengal pura re solution of beauty lage na ni beauty by POP ko bang police out ko BOP BOP kali POP ko bang la tu ta bang BOP bang keroi bang ha BOP bang lang keroi langkara ka urti government mo di decide no kalang mana ada kare bihidi langkara ya ke ini adim da damal border outpost pampura ini adim da damal bihidi ta lori da adim da damal la kalang lo lata black to pink 35 kilometers and this year to all starting from Moithalang so to up to Khandili Khandili lagi heno lo hai
Kasi la satu orang ke chief minister orang de tung ko ri pudun na ko lagi. Memang dah preparation na ko la so kita bangkai je la satu orang ke people lagi bangkai. Lagi lifeline no la so ke. Border area celang atuar tu khang beli. Pen cenglok tak am je. Bo celang suka lifeline rut ko lagi. Atuar ke NC atuar la sita atuar bang enon eno. Kasi la so bangkai major conception ng siklan na ko major repairing lagi itu guna pen na itu dah pubom no lagi to kato bom no and the sip no ke normal no ano sa state highway itu no sa no lah nang tok tha la bangala turis aprangsi media korti dumpan ni tumne klong pen ahoi kedo arara tumpen tamane wesker biang long khanduli region Rong kere ni kamu lakukan an chetongsi kilokar. Ini tum dak West Karbi Anglong mate hamren pen kahilo kilometer thomkera pho khanduli region along kedo ahoi arat kedo tum rong kere ni agangbura lapen asorgri gangbura lapen kithe kiding kedo tuman achoma sarapang sartum pen pini nilitum dak ipunang polelo nilitum kemangdam kala pohilo je dak kedam tang border ahoi aduilong chibhong cherwo labang sobuthak puthot nilitum Karbi Anglong autonomous council itung kachinghon Dr. Tulam Ronghang saraphan mate team Karbi Anglong tum aphan alang tum khmo chupi pensi pini nilitum alang tum hana chitong lo la nilitum penang tum pen ka chitong ponlong pen nilitum si apin poralo ki pon tado langso pin poralo kala pohilo number 1 bangke hala non nilitum hala khanduli le penam ilong ka chibhong cherwo bom labang so texazon ke da bangke dakun ke terek long le ladak bangke kai teng kai mang se pithir thip nangi pusi ahoyarat ke du pen gamra pen itum pini people lo pen hini bangke non hala dak do bom lo police atum phis ta dak permanent police outpost ielong pithir thip nangi pusi pini ni tum aku dak pin pura lo nak pithulo lapen son dak thaksi nilitum siksak pik non hamren pen Halo Wesker biang long longa nitum la rong thom kere ni arat atuma kisung do tamane electrification abang abudat la sela electricity tamne immediate pen la pu nang ki pi nang apa do ye phan klari klarbong na pa do ye phan la tanil tumpin ye pin puro lolong piponiglo la pena sondak thaksi hamren pen ha lang hem phi mate ha border ang chile to warawar sai kime be pin lo la semen prap jing bel bang so to war sta me na klem pipon vek nang ji pusi ni tum pin pura lolo piponiglo la pen du thiglang nire tum ladak Wesker biang long long nile tum school mokha education mokha bang sungpi hal daga bang nile tum phanon emi school do high school do stame non prap jing ben tum phan no hok pan sitame nile tum hala da ahoi long ara tum tame kapur hi tum dupik sia dola la sini tum phan mesen pen college yang pinanji la tani tum la pini pin puro long itu pipon long iglo la pen kedam tang 2018 ni kan pen ga declare pon ada Assam University halang so university long le pier lo bikha